پێشمەرگە ئەڤڕۆ لە سەرانسەری جیهانێ بووە هێمایە بەرخودان و خوراگیریە و شانازی پێدهێتەکردن و ڕێز لە قوربانیên wan dihê girtin. Birqî Mihemed pêşmergehekî birîndar e û li şerê rizgarkirina Şingalê bi sextî birîndar dibît û çi nemabû pêyekê xwe ji dest bidet û xwegûrî axa Kurdistanê biket. Ew axa wî mafê avakirina xanekî li ser new zarokên wî di xaniyên Kilê de dijîn. Piştî hewildana Birqî bû avakirina xaniyekê sade û biçêk li gundê Biyûkê kenga bûye taxek li senterê bajarî, belê şarewaniyê nehêla xewnayî bicih bêt û xaniyê wî wêran kirin. Û li dîvgotina xelkê gundî li demekî çendîn xanî li heman gerek bi hewan şêwê xaniyê wî hatîne ava kirin. Ez pêşmergekê birîndarim, Şingorê birîndarî me çendîn şer razê bejdor bîm. شر داعش طبعا دو ایوا 16 ایوا 2015 زبریندار بین بگرانی طبعا حکومت جه دست چه بو حکومتش یعنی 6 جور از سحسه بخواه نرتیمه ترکو و جیمایش به من انتیاب کرده و 3 جورش از سحسه بخواه چوی مختار گوندی اف عرض دو من 2007 دو من وکی دیش هدی من بخو آوا کری خالکی مهاری کاری منو کری و گوش حکومت یعنی نه حکومت بیشم و قای مقامی مدیر شرطی خانی هاتن وکی نزانم عیناده نزانم گل من فقیرم هاتن شوف اول تازه از های المحکمه تیمه و وکی دیش شرطا دی از قطعی وی داره سکنه داری از وی داره آتی مقاطان تازه شوفر و چند شرطای و چند شرطای نه خریل ویره خراب بین هاتم که خانی من خراب کری دخوازم لوینین پیوندی داره هیوی دارم من گرن دو از خانی خود چکم دخوازم من اوش حکمته و از تجاره دا معاش من 500,000 200,000 از ایجار دمه من 2 عملیات دیجین مای باز من گفته دست خانی خو خلاص کم هر ایجار بمده بچ مفتر کو عملیات خوب کم اول برینداره اول چند سال و 2 سال بریندار به حالات دکترات کردن مثلا بس کو خانی بخو آوا کردن لیره حد بیجن والا خانی نایت آوا کردن چند حکومت خراب آگادار کرده که خانی بخو آوا کمی بریندار خراب هر کاریا لی کرده که بس بخو خانی آوا کردن خزما حکومت اول دنیا قطع شرطه جارا کادی کش دید حفر کل محکمه خلاص و کل محکمه خلاص و سواره شرطه 4 سواره شرطه هات میون اویره خراک خانی خراک چلی کنه دی عیال اجاره داده چه کردن Serokê bajarvaniya Akrêjî wiha diyar dikir ke ew xanî bi zêdegavî hatiye avakin û em nahêlin hîç zêdegavî li ser erdê şaredariyê bihêne kirin. Ku şarewanî em milzemîn sinûrê şarewaniyê biparêzîn. Milkiyeta wê her cihetekê bît wek sinûrê şarewanî û masterplan MTP'yê lazim e em himayeta ve erdê bikin. Xelkê meş tiviya fêrê yasa bibîtin û ev milkiyetet nav bû zanîna تجدا بيجم افل حتى بزرگانی وان خانیا وان عردات تکرن زور کسب نو فقیریه دیشان خانی آواگن تجاوز پشت هنگید فروش نوه کرن فرود نیش بیت تکرن اگر سایه قربانیا پێشمەرگەی نەبا و bi şehîd bûn û birîndar bûn û xebata wan neba ev ro hikûmeta Herêma Kurdistanê da di mezintirîn metirsî da bîtin lewra pêtiviye lanên peywendîdar çarêseriyekê bo arîşa Birqî vebînin û wî li vê metirsiyê qurtal bikin. İsmail Saîd, Kanalê Badînan Sat, Akrê.